Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berema kapere kelas 5 malar moga paringan nasihat walafiat. Satia pangajaran bersama tura. Saterosa ibu ajelasakia materi pangajaran iare satia. Saterosa ia Arya materi iare satia bagian-bagianna berta. Apa seeko cak berta? Bertaria cakna bahasa Indonesiana berita. Nah, mayu latihan. Sale ajar bengkona. Sale nyare bacaan se 5W1H. Apa seeko cak 5W1H? Ya Arya bagian-bagian sebeda neng berta. Mayu satia jelasakia ben ibu tung situnga. 5W se nomor situng. What artena apa? Kebei atanya setong bereng otabe kabedeen otabe keben arwah what apa. Se nomor 2 when ria kebei atanya bila bektona kadetian jeria. Bila bertajeria kadetianna. Se nomor 3 where ria artena edima. Kebei nanya aki otabe atanya kenengan. Edima kenenganna bertajeria. Se nomor 4 ria hu ria artena sapa. Saparia guna aki kebei atanya nyamana oreng. Sapa seeka careta dalam bertajeria. Se nomor 5 why ria artena arapa. Kebei atanya sabepe arapa. Mak kadetian na berita mak ngak jeria. Kadetian berta mak ngak jeria. Atanya sabab musabepe. Se nomor 5 se dibudi ia Arya how ria artena berema. Kebei atanya kabar otabe atanya cara. Se saterosa ia Arya bede contona berta. Se apul ompul UNBK kejar paket C eso ngenep kalampan kalaben lancar. Bertaria oleh dari Koran Mature Senin 15 April 2019. Nah, bertaria coba baca, pateliti, pahami. Pas sesa terosa bede pertanyaanna. Sesuai moso apa sela baca bekna. Sesuai moso berta sela baca bekna ya. Mayu kancae sale ajar abri tante bagianna berta sebede berta UNBK kejar paket C eso ngenep kalampan kalaben lancar Koran Mature iatas. Teti Arya edina bede pertanyaan se berhubungan ben berta sela baca bekna. Seta masuk 5W1H. Se nomor situng what bede berta apa nengeje dia. Se nomor 2 when bila bertajeria kadetianna. Nomor 3 where edima kadetianna bertajeria. Se nomor 4 who sapa se berta aki. Dalam berta se baca bekna puru. Se nomor 5 why arapa sabepe. Se nomor 6 how berema kadetianna bertajeria. Teti soal se 66 ria se 5W1H ria jawab pas toles neng buku tolesa pakompol padana se neng biasa neng classroom ya.
Materi iare satia ibu cokopaki kendia pei. Malar moke apa sela jelasaki ibu bisa etarema ben moret-moret kelas 5 kakapi. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.